They also request you to speak the French. Oh, you want me to? Iri zuba abarukura okuteza karuru mu kibiine kya National Resistance Movement abarukura Dr. Tango Doyin bo batandika kwakira kandi no kwandika abantu abarkwenda kwetimba ahantebe y'obunyeshengero okukwatira ekibiine kyarwanyisereza ebendera omu karuru akabona ak'Enkumi-2026 omuri abo haba harimu n'omuhwezi wa speaker w'ishengyero Lihanga Right Honorable Thomas Tayebwa. Right Honorable Thomas Tayebwa byaba nayihayo empapura yashobora kwenda kwetimba hantebe ya Ruhinda North nkomyeshenjero okuba kiruhe byaraganise abatezi bakaruru ebyatakahereze byarkwenda ngo abanza hendere nijaha akibina kikuru cya NRM kwakira za fomu abo kugira ngo yesimbeho ka MP abwaruhinda no kandi ninyenda kusima abantu mwinji kurugo mwihanga ryo namwana wanje kapota na mushanga nawe yanayakira fomu naza kweritana naboneza n'abari butonga bamurata bakaramuja bona bajya kwakira fomu abo kuba twatakoze recho kare then nkiza kuteganisibwamo nk'abantu Ruhinda no spine ibintu byinshi tubasize kora amashomero twakora amarwaro twahereza abana bitu scholarships somoga roya twatekamu ibintu by'entunguka kurwanya isogoro twakorengana n'abantu babwijo kubasa kwita abandi abanyeshenzero abagamba hu n'umushaki witu nabo bashobora inshonga habwenzi batsenda kugaruka mu kwetimba erizoba nihaye mpapurezi numuzereba abwe bintebe nakozire kandi nebinde bintu kwenda kongeraho gukora abagirira sawa nkozire entindo nakora amashomero nahereza abana school fees na za basarizi kandi hati ndiyo ninza gukora industrial park eyo gukora buto eyo gukora wine hamwe na kawa erukuruga omumwana cyo kubanza atwasa Rita Bwanka woman MP Mbarasite kandi nagarukaha aha NRM secretariat okuya yempapura ezo kugaruka kushaba okubona fraga ekibuza abantu kibakwebuza nebibuzo nka bibiri abantu bakorire ki echa kabiri abo nkinonda kugarukayo echo kubanza obuhereza tubuwayo kandi obuhereza bwona omukona zona za Mbarasite tokabwishikirizo murundi gumwe necyamazima nkozire bingi omu mashomero okwegesa abana entwaza okwegesa okaza siminti amaramizo emizigiti elizobe bibiri byo kwa mukaga nabasa kuyayo empapura zanje kugaruka kwereza abantu barwampara East Constituency kamembo wa parliament indeed okuyija kwanje nakamanyiso ko bwesugwa obw'abantu banyinemu nyane banje batayari West nyenda kwasima bo coveringa egi activity erizoba to speaking forms za expression of interest aha kitebe kitu cha NRM commission aha na Kasero cha Dondo Road ejeni confirmation obunobuhami obukworeka ngu abanyarwampara kandi bagarikire banshaba banyisiga ngo mbabere member wa parliament abandi abehaye impapura abatari mu ntebeji bashobora no barabibine abarukubajwetsera haine batabasize kora bibarukuteka babasa kutereza nibanyeta John Ndungutse Ngaruye ninyenda kwemera nkamemba wa parliament wa Chinchizi West nanyiziraha kupikinga nomination papers kugira ngo ngende batahibanje banyuhize ngenye simbeho akibira cha NRM kambe wa Chinchizi West Constituency kugira ngo jokera abantu ba Chinchizi West Constituency abatwire nibenda ngo bahereze ahabwo buhereza ubabiri ni batunga bari kwetaga mu bantu bona amazina Jerecho Gabiro Kondo kurugariya Ntonde kandi ori oyetsimbireho ahantebe y'abakazi ya Ntonde yabacyara hatahungambira ndi aha secretariat
tangire kupikinga nomination forms ninga empapura ezinyine kwijuza ninga kuhamya kundu kuza kwetsimbaho kandi rutera hogu abira RDC wa district ya Kagadi ya Ruzayiminge biro 20 kwezi kwa kana kandi rizoba nuwe rutera ho nyowe ni ayo nomination forms zo kwesimba nkamemba wa parliament w'abakazi bisinjiro habe harimo urugambo rwinji nyenda kurutura hansi no bwamsamani minji no kwetegereza na capacity yinyine wabemba jangu tinko yandikisa president arande kwire urwo gambo necishuba kandi obutesimba nepe y'abashambo bazira nija isinjiro unyakire abo kubantwire nimwe mbire cha person wa movement kumare myaka 8 n'umukimanya mbire RDC kumare myaka mushanju mbwe hata kinyizirira gukora abantu bisinjiro no kurenga naguma nabo natura nabo nakwata ibintu byentunguka nakwata habwegese abo kuba okwega okushomesa omwana akega akargamu n'ekintu kikuru kandi torukwefuza aho mushachi witu yargira hamwanya ogu yatsiga abebembezi ahande ngo zitari zimwe na zimwe barukwenda kwetsimba ahante bezi nabakeshika umwanya ogu makuru agagasha kwa Ronald Ngabirano aba tayari West Kampala.